Twongeye kubaha ikaze inshuti zacu gukurikirana ibiganiro byacu tubagezaho ku munsi turabashuje cyane mugira amahoro y'Imana. Uyu munsi nk'uko muri kubona rero ku mashusho yanyu twabazaniye inkuru yabereye mu karere ka Gatsibo, aho mu karere ka Gatsibo habereye ubujura bukomeye cyane ariko bikarangira ababukoze batawe muri yombi. Reka tubanze dutangire tusome uru rwandiko turebe ukuntu bimeze nk'uko muri kubibona kuri sikirini zanyu, tugende ducamo twihuse, dore ko aka karere ka Gatsibo ngo muri uyu murenge wa Muhura hakunze gukorerwa ubujura cyane. Reka dukubite tubangura. Umutwe w'amagambo uragira uti Gatsibo bane bibaga ingurube z'abaturage batawe muri yombi. Mwami Mana yanjye, reka dutangire twiyumvire. Polisi y'u Rwanda ikorera mu karere ka Gatsibo yataye muri yombi abantu bane bibaga ingurube z'abaturage, zimwe bakazibaga bakazigurisha ari inyama. Urumva abo bantu bibaga ingurube bakazigurisha, izindi bamara kuziba bakazibaga bakazigurisha ari inyama. Reka dukomeze. Aba baturage batawe muri yombi kuri uyu wa kane tariki ya 15 Gicurasi 2025 mu mudugudu wa Rugembe mu kagari ka Taba mu murenge wa Muhura. Murabyumva? Mu bafashwe harimo umugabo w'imyaka 45. Urumva uwo mugabo yari ari kwandavara kweri. Hakabamo umugore w'imyaka 46. Harimo n'umugore w'imyaka 46. Wumva ko abantu basigaye barimitse inda nini imbere bagashaka kurya utw'abandi batakoreye. N'umusore w'imyaka 19. Nganyumvira uwo mwana kweri. N'umusore wari umumotari w'imyaka 25, akaba ari nawe watwaraga ayo matungo. Nizere ko muri kubyumva neza. Harimo umugabo w'imyaka 45, umugore w'imyaka 46, umusore w'imyaka 19 n'umusore w'imyaka 25 w'umumotari watwaraga izo ngurube zigiye kugurishwa cyangwa inyama. Ngaho nyumvira kweri. Reka twikomereze. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Iburasirazuba SP Twizeyimana Amiduni yabwiye igihe ko aba baturage bane bafashwe ahagana saa 3 za mu gitondo. Saa 3 za mu gitondo kweri, nyuma yo kwiba ingurube enye. Ubwo buri wese yibagiye. Bafashwe bamaze kwiba ingurube enye, bagafatwa bamaze kubaga ebyiri bagiye kugurisha inyama zazo. Ni ukuvuga ngo bafashwe bamaze kubaga ingurube ebyiri bagiye kugurisha, hasigaye izindi ebyiri. Ni ukuvuga ngo yari muri ayo masaa 3 bamaze kuzibaga, nuko nibwo bafashwe icyo gihe. Ati abaturage bakwiye kugira uruhare mu gukumira no kurwanya ubujura bw'imitungo yabo, barinda gutanga icyuho cyo kwibwa. Buri wese yumve ko afite inshingano zo kurinda imitungo ye n'iy'abandi. Abafite ingeso zo kunyuranya n'amategeko bumva batungwa n'iby'abandi bakwiriye kubireka, kuko ni ibikorwa binyuranyije n'amategeko. Muri kubyumva? Izo ni inama polisi yacu y'igihugu yagiriye abaturage bose. SP Twizeyimana yakomeje avuga ko polisi n'izindi nzego bafatanya batazigera bihanganira aba bantu biba abaturage, ko bazajya bafatwa bakabihanirwa bakanabiryozwa. Yakomeje avuga ko abantu bacuruza ibyibano n'abacuruza inyama zitazwi inkomoko ari icyaha. Kugura ibyibano, kugura ibintu byose utazi inkomoko yabyo ni icyaha. Akaba yasabye abaturage gutanga amakuru y'ababikora. Murumva yabagira inama kabisa. Ikibazo cy'abajura rero kuri ubu ngubu abatawe muri yombi, aba bane bafungiwe kuri sitasiyo ya Muhura, na moto bakoreshaga iri kuri sitasiyo ya polisi. Ngayo nguko rero munyumvira ibyabaye mu karere ka Gatsibo. Ubujura burakabije, ariko aba bantu iyo baberekana mu maso ariko ndaza gucukumbura, ndaza kubibereka neza. Dore umuntu ugaragara ushatse kugaragara n'uyu mukecuru w'imyaka 46, naho uyu mugabo we
waha ku ruhande ni 45, umusore we ni 19 wambaye amaposhi bombe. Uyu munyadeshe we ni 25 n'umumotari yabuze kujya mu kazi ke ajya guhemukira rubanda. Nakumiro kweli. Reka tube tubaretse ibiganiro byacu nakagaruka making urebe ko wakoze subscribe ukore no kunzogera kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho 5 kuri 5 in Blaze Boy TV show.